Kimwe mu bintu magazeho neza ijana kuri ndi nuko ibyo uzi ku gisirikare cy'u Rwanda uko byaba byinshi kose mu kuri kuzuye nuko bitanangana na 5% by'iki gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda aricyo ubushobozi bw'abasore n'inkumi zibarizwa mu gisirikare cya RDF burenze bw'abantu benshi bashobora kubakekera. Igihugu gito kiri mu bigorana ko wabibona ku ikarita y'isi, igihugu cy'abaturage batari benshi kiri hagati mu mutima wa Afrika kure cyane y'amazi y'inyanja, hamwe n'abasirikare batarenga 35,000. Icyo kikaba igisirikare buri mwaka gishyirwa amarenga miliyoni 190 z'amadolari ya Leta Zunze za Amerika, amafaranga make cyane ugereranyije n'ibindi bihugu bizwiho kugira ibisirikare bikomeye ku isi hose no ku mugabane wa Afrika muri rusange. Ibyo bishuka benshi bagatekereza ko igisirikare cy'u Rwanda gishobora kuba gisanzwe kandi kirenze kuba kidasanzwe. Ese wari uzi ko buri masaha 28 yonyine ingabo z'u Rwanda zikoramo ibikorwa by'umuteguro ku rwego rwo hejuru bya gisirikare birenga 5 hirya no hino mu gihugu no hanze yacyo byabaye ngombwa? Nama operation aba ari ibanga rikomeye ndetse kenshi abazwi n'abajenerali bakuru mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse n'abasirikare mbarwa akenshi baba batanarenze 10 bonyine baboherejwe kuri icyo gikorwa. Isibye kuba aba basirikare baba bakora utuntu twabo ku muvuduko wegereye utarabaho, n'abaribwe kandi baba bakora ibyo bazi neza ku buryo bavana igipimo mu nzira ntihagire n'umenya ko ari n'umusirikare wigeze uhagera, kuko ibyabo byose biba byiganjemo imibare yo ku rwego rwo hejuru. Kimwe mu bintu abantu benshi batajya bamenya nuko u Rwanda rufite igisirikare gikomeye kirwanira mu kirere. U Rwanda rufite Air Force, abasore n'inkumi barwanira hejuru ku bicu bari mu bambere mu beza kuri uyu mugabane wose wa Afrika. Uzakubwira wese ko igisirikare cy'u Rwanda kirwanira mu kirere gisanzwe, uzamurebe mu maso umubaze ngo ibyo uvuga urabizi neza cyangwa n'inzara ikuvugisha. Ubyumve neza ko akenshi u Rwanda rutajya rukunda kugaragaza byinshi ku basirikare barwo barwanira mu kirere, ndetse niyo bagize icyo bashyira hanze batanga amakuru make ashoboka kuri bo. Gusa barahari, barakomeye, batatse igitinyiro, ndetse birashoboka cyane ko uyu munsi mu ibanga rikomeye uru Rwanda rushobora kuba rufite indege y'indwanyi karahabutaka ku mirongo y'imbere y'urugamba, zimwe z'amafighter jet. Ahantu hambere u Rwanda rubera kasamutwe bitandukanye n'ibindi bihugu bya Afrika bigiye bifite utudege tudagadwa tw'udufighter jet twa kera cyane bishoboka. Hari amakuru ava mu nda y'isi avuga ko u Rwanda rwo rubitse indege y'intambara iri mu zitinyitse ku rwego rw'isi yose uyu munsi. Gusa iyo ndege ishobora kuba itaramara igihe kinini mu biganza by'abasore n'inkumi b'umusaza, kuko kugeza ubu naho irakoreshwa mu bikorwa by'igisirikare cya RDF, Rwanda Defense Force. Mu mvugo isekura ku gipimo nuko u Rwanda rushobora kuba rufite indege y'indwanyi karahabutaka ku mirongo y'imbere y'urugamba ya F-16 Fighting Falcon. Abayizi bayitinyira ukwiri, kuko no mu gisirikare cya Leta Zunze za Amerika iyi ndege irindwa mu bimw'abantu mwe kandi rubashywe. Uyu munsi ndagutembereza mu gikoresho cy'urugamba cy'ububasha n'ubushobozi burenze kuba bukanganye gusa. Ni indege y'intambara ya F-16 Fighting Falcon. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe ko umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba guca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubije ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Indege y'intambara ya F-16 Fighting Falcon ni indege iri mu za mbere zizwi cyane mu isi hose mu mateka y'indege zose z'intambara zigeze zikorwa mu mateka y'isi, by'umwihariko nyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Iyi ndege yamenyekanye nk'indege y'inyirukansi, izwi nk'indege y'utumarinyeri twinshi tudasanzwe ku mirongo y'imbere y'urugamba, ikaba indege ikora ibikorwa cyangwa se imirimo igiye itandukanye ku mirongo y'imbere ku kibuga cy'imirwano. Iyi ni indege yoherezwa kuri za misiyo zigiye zitandukanye zirimo kuba yahangana bikomeye n'izindi ndege z'intambara zose hamwe ziri mu kirere. Ni indege zigaba ibitero biremereye ku butaka, zigakora imirimo ijyanye n'ubutasi kandi zikanifashishwa mu bijyanye n'ubwirinzi bw'ikirere.
Kubera igitinyiro cyayo benshi mu basirikari y'indege bayita ngo ni Viper, izina ry'inzoka ya mbere ku isi ifite ubumara bwica vuba warumwe nayo. Ahanini rero bayitirira iyi nzoka bitewe nuko iyi ndege iri ku rugamba iba yabaye umuhigi udahusha kandi uhamijwe nayo narukoka. Mu rutonde rugufi rw'indege z'intambara zigezweho uyu munsi zifite ubushobozi buhambaye cyane bwo guhamya no gushwanyaguza zigashyira hasi umwanzi mu bitero biremereye, indege y'indwanya karabutaka ya F-16 Fighting Falcon iza ku mwanya wa 10 mu ndege zikanganye kuri uyu mubumbe wose. Nyuma gato zirimo Sukhoi Su-35 y'Umurusiya, izitwa Boeing F-15EX Eagle II, izitwa Rafale F-4 ndetse na za F-35 Lightning II. Iyo witegereje neza iyi ndege ya F-16 Fighting Falcon, ikintu cya mbere uyibonaho nuko ari indege iruka ku muvuduko wo ku rwego rwo hejuru. Ibintu wabona ukitegereza imiterere yayo gusa, ni indege ifite izuru rirerire rimeze nk'irisongosoye ahagana imbere. Iri zuru ry'iyi ndege isibye kuba riteye mu buryo bwihariye bwo kugabanya ibyitwa air resistance bigira uruhare runini mu muvuduko w'indege. Iri zuru riba rinarimo radari kandi igezweho igenda ifasha iyi ndege mu bikorwa byayo byose, birimo nko kuba iyi radari igenda icunga ikirere cyose ahazengurutse hari iyi ndege ishakisha ko nta ndege y'umwanzi yaba iri hafi aho. Iyi radari ikanayifasha kuba iyi ndege yabona ibipimo biri ku butaka, kabone niyo yaba iri ku butumburuke bwa metero zirenga 13,000 hejuru cyane kure y'ubutaka, ikabona igipimo neza nk'aho mu kirere nta gicu kirimo. Iyi radari ibara umuvuduko w'indege zose ziri mu kirere kimwe n'iya F-16 Fighting Falcon. Ibyo rero bikaba bifasha pilote mu kumenya mbere no kwitegura guhangana n'izo ndege zose ziri mu kirere kimwe. Iyi ndege ikoranye ibirahure bigari bikikije cockpit ahagenda pilote wayo. Ibyo birahure rero bigafasha pilote kubona neza ahamuzengurutse no hasi ku butaka nta kimukingirije, maze akaba yahamya neza igipimo yitonze akacyasa by'intangarugero. Izi ndege ziba zifite cyitwa air intake, igisa nk'umunwa mugari uri munsi y'icyuzuru cyazo ujyana umwuka mu bice bya moteri y'indege. F-16 Fighting Falcon ziba zifite amababa asa nk'aho ari manini cyane ugereranyije n'ubunini bw'indege nyirizina. Ni amababa asa nk'aho ariba mu bice by'inyuma, mato mu mubyimba kandi asa nk'ari mu ishusho ya mpande eshatu. Aya mababa ateye atya nafashe iyi ndege gukata byihuse, kuzamuka mu kirere ku butumburuke bwo hejuru vuba ndetse no kuguma yemye mu gihe iri kugenda ku muvuduko wayo wa nyuma. Ku mababa y'iyi ndege hakoze ku buryo hagendaho za misile yifashisha ku rugamba mu gihe iri mu gikorwa. Iyi ndege ifite umurizo umwe mu gihe izindi nyinshi bikora bimwe usanga zigiye zifite imirizo ibiri iteganye, ikagira utundi dusa nk'amababa ariko yo mato cyane inyuma munsi hari umurizo. Utwo rero tukayifasha mu gukwepa ibitero byose byayigabwaho, ndetse ikanatwifashisha mu gihe iri kuguruka yicurika yongera yicurukura rwagati mu kirere iri gukwepana na za misile. Mbere yuko dukomeza ariko nyemerera nkwibwirira inkuru nziza ku baturarwanda ndetse nabo mu bihugu by'abaturanyi. Ndabizi abacuruzi benshi baracyagurwa no gukoresha IBM muri mudasobwa bitewe nuko bibasaba ubumenyi bikanabasaba igishoro cyo kugura imashini yo kubikora. Ariko se wari uzitwara agakoresho kameze nka telefone kajyamo IBM kandi kagasohora resi ako kanya? Bivuze ko bitakiri ngombwa kubanza kwiga mudasobwa, cyane ko aka gakoresho kanahendutse cyane. Ubyumve neza ko kanafasha mu kubara ibyacurujwe byose ndetse no mu bindi bikorwa bigiye bitandukanye. Iyi ni POS ntoya igendanwa ndetse n'ahandi wayisanga muri uru Rwanda uretse muri Prime Core Electronics, iduka rya mbere mu Rwanda ricuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga ku giciro kinogeye buri wese. Aha niho usanga mudasobwa z'ubwoko bwose kuva ku ntoya z'abanyeshuri, izo gukoresha mu kazi, iza MacBook kugeza no kuzama gaming zifite ingufu ziremereye cyane, ndetse bakagira n'ama desktop y'ubwoko bwose, bakagira accessoires z'imashini nk'imigozi zicaginga, keyboard na mouse by'imigozi cyangwa wireless, n'ama stand ndetse n'ama bags z'ama laptop byiza cyane kandi bitaboneka ahandi hari hose muri uru Rwanda. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Town Center Building TCB munsi ya Makuza Peace Plaza. Ku bindi bisobanuro ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu kuri nimero uri kubona muri screen yawe. Inyuma y'iyi ndege ifite igice gisohokeramo umwuka ushyushye uturutse muri moteri. Uba ari umwuka ushyushye urimo n'ibishashi by'umuriro biba byagaragarira abantu bari muri metero nkeya kure y'iyi ndege. Izi ndege z'intambara z'igitinyiro cyinshi ziba zikoranye amapine 3, harimo rimwe ry'imbere ku kizuru n'andi 2 ari mu bice by'inyuma. Muri make uyirebeye inyuma ubona ko ari indege iteye imbere ariko nanone ntoya mu bunini ugereranyije n'izindi ndege zigezweho bikora bimwe zirimo nka F-15, F-35 na za Sukhoi Su-35. F-16 Fighting Falcon ni indege ifite uburebure bwa metero 15, ikagira amababa n'igituza bya metero 9 na santimetero 80 n'ubuhagarike bwa metero 5. Bivuze ngo ni indege iparika mu mwanya wahagaramo imodoka nini cyane z'ama SUV ya 3. Ni nini ku rwego rw'uko iyo umuntu ayihagaze imbere aba yigera muri 1/3.
imwe muri izi ndege byibura ibipima toni 9 n'ibiro 500 mu gihe iyo zashyizwemo amavuta n'intwaro ndetse n'ibisasu ziba zipima toni 19. Iyi ndege ifite ubushobozi bwo kuguruka ku muvuduko wa Mach ya kabiri, izo ziba ari kilometero hafi 2400 ku isaha. Ni umuvuduko wenda gukuba kabiri umuvuduko usanzwe w'ijwi. Iyi ndege kuri uyu muvuduko iba yava i Kigali mu Rwanda ikagera i Nairobi muri Kenya bitwaye iminota iri munsi ya 30, kuko hagati y'iyo migi yombi harimo intera kilometero 760. Iyi ndege yiruka bwikube kabiri ugereranyije n'indege z'ubucuruzi zigezweho uyu munsi. Ni indege ishobora kuva i Kigali mu Rwanda rwagati ku kibuga cy'indege cya Kanombe igakora urugendo rw'ibirometero 850 yigana i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikoresheje gusa iminota 21. Ubyumve neza ko iyi ndege idasanzwe yava i Kigali ikagera Bujumbura mu gihe kitarenze iminota 4 gusa. Bivuze ngo uramutse ucuranze indirimbo imwe ya Vestina na Dorcas yajya kurangira iyi ndege yavuye i Kigali ikagera Bujumbura igakata ikongera ikagaruka i Kigali mu Rwanda. Izi ndege ziba zikoze ku buryo bizorohera gukata mu gihe ziri mu kirere zigahindura icyerekezo vuba byihuse ziri no kwirukanka ku muvuduko wazo wa nyuma. Ziba ari indege zagiserera zikagera ku muvuduko mwinshi mu masegonda make, ziba zakwicurika zikanicurukura byihuse, ziba zatumbagira mu kirere kure cyane y'ubutaka, kandi ibyo byose zikabikora ari nako zikwepa ibitero by'umwanzi. Izi ndege ziba ari ntoya kandi zifite ibiro biringaniye ku buryo gukora ibyo byose biba ari utuntu toto cyane. Ubyumve neza ko ubusanzwe iyi ndege nk'iri mu kirere igakata bitunguranye, pilote uba uyitwaye ahura n'ikibazo cy'uko aba yumva ameze nk'aho hari ikintu kiri kumukurura n'ingufu nyinshi kimusubiza hasi, kuko muri uwo mwanya imbaraga za rukuruzi y'isi cyangwa se gravity force zihita zikuba inshuro 9. Ariko kuri iyi ndege ibyo ntibijya bibaho kubera ko yari ntoya kandi yoroshye. Iyi ndege y'urugamba birayorohera gukata vuba kandi byihuse, igahita yataka indege yindi y'umwanzi ikamwataka imuhereye inyuma, ndetse birayorohera guca muri humye za misile zayiraswaho. Muri make ni indege ijya kunganya ubushobozi na Sukhoi Su-35 y'Umurusiya. F-16 Fighting Falcon ni indege igira ibyitwa fly-by-wire system. Bisobanuye ko ari indege igenzurirwa mu buryo bushingiye ku ikoranabuhanga cyane, aho pilote wayo bitamusaba kugenda agundagurana nayo ahangana n'ibintu byinshi akandakanda bitarangira. Ahubwo muri iyi ndege akora bike bishoboka, ibindi indege ikibwiriza ikabikora kuko ikoranye na computer yakorewe kuzuzanya na pilote. Nko mu gihe iyi ndege iri ku muvuduko wayo wa nyuma hejuru mu kirere ibiri kugenda ikatakata, pilote wayo biba bishobora kuba byamucanga akavanga ibintu, ariko iyi computer ihita imufasha kuyobora neza iyi ndege ntiteze ikibazo. Izi ndege ziba zikoranye intwaro zo mu bwoko bwa 20mm M61 Vulcan Cannon. Iyo ni imbunda ikorwa n'inganda z'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kikaba ikibunda cya rutura cy'iminwa 6 yose gikoresha kirasa. Ubyumve neza ko aba ari imbunda ishobora kurasa inshuro zirenga 3,000 ku munota umwe gusa. Aya masasu akagenda metero 1050 ku isegonda rimwe gusa, kandi akaba yahamye igipimo kiri mu ntera metero 3000. Ni imbunda yifashishwa cyane mu rugamba rwo mu kirere ndetse no gushyira hasi ibipimo biri ku butaka. Ni indege ishyirwaho za misile zo mu bwoko bwa AIM-9 Sidewinder ndetse n'izitwa AIM-120 Amram. Izi zo zikaba misile z'ibikenya ziraswa gusa n'indege z'Abanyamerika, zikaba zikurikira ubushyuhe bw'igipimo ndetse ziba zihuse cyane kuko ziba zagenda kilometero 380 ku isaha. Izi misile nizikoreshwa gusa mu gihe iyi ndege bigiye kurasa indi ndege zose ziri mu kirere. Iyi ndege kandi ikagira ibisasu n'ibiturika byo gushwanyaguza igipimo kiri hasi ku butaka no mu mazi. Nibirimo nka za bombe ziraswa zikagenzurirwa ku ikoranabuhanga rya laser ryifashishwa mu kuyobora igisasu ku gipimo. Hakabamo ibisasu biyoborerwa kuri za GPS Global Positioning System, ikagira za misile n'amaflayers zo kuyobya misile z'imigi zaraswa n'intwaro zicunga ikirere, ndetse ikanagira misile zikaze zo kurimbagura amato y'intambara. Ubyumve neza ko ari indege ifite ubushobozi bwo kurinda ikirere ikakibana byuzuye, ikangiza byo gushwanyaguza ibinyabiziga biri ku butaka, imitamenwa n'ahari ibikorwa bya gisirikare hose. Ikaba indege ishobora gufasha kurwana abasirikare bari hasi ku butaka, ibyitwa close air support. Ishobora kwifashisha za kamera zayo n'ibyumviro koranabuhanga bikoranye nayo mu kuba yakora ubutasi, hamwe n'amasensa, kamera ndetse na radari. Byose ni bituma iyi ndege ishobora guhunahuna indege y'umwanzi kiri kure, ikaba yakurikirana ibipimo byinshi icyarimwe, igakora mu masaha yose haba ku manywa ndetse na nijoro, ndetse ikaba yanabasha gukora mu bihe by'ikirere kibi.
Indege z'ama F-16 Fighting Falcon ni indege zigabanyije mu byiciro bigiye bitandukanye birimo nk'izitwa F-16A and B. Izo zikaba zarakozwe mbere, zikaba zikunze kwifashishwa mu myitozo ya gisirikare kuko za kenshi zigendamo abapilote babiri, uwiga n'umwigisha we. Hakaba izitwa F-16C and D. Izi rero ziba zikoranye radar, computer n'intwaro zigezweho. Hakaba F-16E and F Desert Falcon. Izo rero zikagira amaradari afite ingufu nyinshi cyane, zikagira ikoranabuhanga riteye imbere rya gisirikare ndetse zanabasha kurasa ku ntera ndende. Izindi zo zikitwa F-16 Viper. Izi zo ni mbi ku rugamba, zirindwa mubi kuko ubushobozi bwazo buba burimo n'ubugome si gusa. Rwose ubyumva utangoye ko indege z'ama F-16 zagiye zirwana intambara zikomakomeye zose zagiye zibaho mu myaka yashize, nk'iya Iraq, muri Afghanistan, Syria n'ahandi henshi. Iyi ni indege uyu munsi iri mu bihugu 25 gusa ku isi hose, harimo 2 byonyine byo ku mugabane wa Afurika, ari byo Misiri na Morocco, kongeraho ko n'u Rwanda rushobora kuba narwo ruyitunze. Izi ndege zatangiye gukorwa mu myaka yo 1970, zikaba indege zakozwe n'uruganda rwitwa General Dynamic, uyu munsi rwitwa Lockheed Martin n'urwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Indege ya mbere muri ubu bwoko yakozwe yinjiye mu kirere ku tariki 20 z'ukwezi kwa mbere ku 1974, ariko zatangiye gukoreshwa mu 1978. Bibarwa ko rero mu mateka y'izi ndege zakozwe ari 4,000 zonyine, ndetse ziri no mu ziri kwifashishwa cyane mu ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None wabyakira ute iyi ndege koko iramutse ihari mu gisirikare cy'u Rwanda nk'uko amakuru y'abamotari bivuga? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho utaha.